Rajuluga baba na harusi wawili kao ikawa lazima kutekeleza wanu hablia ya jihad kashiri hawanga wanahahe au kafuraha ikenja mwana adamu hetwani hena rogo jema mtu nzazama abongera tukaribisa kwezi mjomba wangu Muhammad Fadil atari kizani kurosimu watukufu warjuhona na khairi harmadwani raji wassalamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكري إيوا وكونا ساداني للدهولي نمرا وجوا أما همي بما جاني شكريا Bismillah mani sohimidia jebazari hunda ewala marhaba bambola na mezina masikini yewaruzuki ode mzima waeche ewala marhaba letunda mwala yarini kalinu uti mwinyi kashindulirenga ewala marhaba siwa wankuna sadani lelidahuli nyamra wajua Hama hame bama janiri shukuria Inuntohole atu hanankunzi Ewala marhaba Wala yoke pishiha Hamaji azinyambamba Ewala marhaba Wajumbani na waponde wama sindo wenyu ila Ewala marhaba Bashini pande shanyama Shapu hambe juye nyamra wajua Usujua na singili kafuni eleziwa Emhashude na mwana nafisa Mlerudia musallimu salama Ya musallimu salama Mpasha iwadio baba jani Rendera wambie hukayatasi siwenyi mjirija Ya musallimu salam Ainu nyungu ya pishi wamfi Nioka ila wafumba Ya musallimu salam Jalla wa izza ya ili ayendola inu Amin Jezendola za mtume Muhammad Amin Nezendola za hema swahaba Amin Mane wahahe Amin Wijailie neema Amin Rizikina mahabba Amin Jedola ya Muhammada Habuda mraubole Amin Na nafisa wa Abdul Ghafuru Amin Bawo wakati wa bawo Innama amruhum إذا أراد شيئا أن يكون له
كن فيكون. صدق الله العظيم. Kwezi watukufu wa Ngazija